futhi basuke benzela futhi neclosure ukuthi at least ngiyamazi ukuthi ukhona undango owalaphayana usuka kuphi nendawo yize ngakaze bekhona empilweni yami noma yize futhi isigameke engafika ngaso empilweni emhlabeni sasisimbi kunjalo andinamandla lento self because mangizogcizelela kuyo mhlawumbe izosiza omunye umuntu onjengomama ukuthi khona omama bayitshena ukuthi umuntu wesilisa uma engabanga muhle empilweni yakhe ebese yitshena ukuthi mhlawumbe sekufana kudongo olukhulu phakathi kwakhe nengane kanti ingane ngisho naxabana nina njengezithandani ingane sazosidinga ilento ukuzazi ukuthi uba enye into engiyitholile mangenza ucwaningo nabanye okuyinto nami futhi na personally ingisizile ukuthi ngibonile ukuthi sinokuhlonipha omama abaningi abakwazile ukuthi basifihlele ubuthaka bobaba bethu so khona ukuthi nokwenzeka ukuthi umuntu enganakile ayithole eselwa nomuntu wakhe ngeenganeni manje axoxela ingane ubuthakathaka bukayise awuyihlo nanokuthi enye into abanye abazali bangaqapheli bafuna ukungene engahlala ema-TV yokuthi mangabe ingane ithethisa bese khipha igama elibhlungu elithi ufuze uyihlo manje ibhlungu lento tshata ngoba thina masikhula singenabo obaba sisuke sifuna ukubathola ukuthi bangabantu abanjani into ebhlungu kakhulu la ingane ithi misikhulile ithi hawu yazi ubaba wami njengoba ngishiya kungenzeka ukuthi mhlawumbe umama unendima ayidlala kulonto yabo so ngenkathi ufunza ingane izinto engezinhle ingane igcina isakhe isithombe ukuthi mhlawumbe umama unawo umthelelo ukuthi baba baleke yabo lento so ezinye zezinto lezi engicabanga ukuthi zibalekile kolalela ukuthi ingxabano yabo bangayilethe enganeni yakhulukazi ingane umfana ngoba isuke ifuna ukuzazi ukuthi uba iyaqaphelisisa